ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар онхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастаи мошинои фурӯшӣ аз Тоҷикистон ва аз территорияи Москва. ҳастаи Hyundai Porter, як мошинаи мусои, яъне ки боркаш, Volkswagen Polo ҳастаи, Opel Astra F дар кузови хетчбек, Toyota RAV4 ВАЗ 21015, ВАЗ 21014 ҳастаи, Opel Vectra бо нархи арзон, Toyota Camry 2, Toyota Corolla, хоб ҳастаи Opel Vectra ва сечкаҳои объёмӣ ва прайсҳои бо нархҳои арзон ва дигар намуд мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон омода кардем ва пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза бошад 121 сомону 50 дирҳам ҳастаи. мо бошад навора сар мекунем, маромад рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо, дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди босонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунем, бор худаш меомадай. мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочнаи Toyota RAV4 ҳастае ки светои сафед, срочна садистоянои хуб. соли 46-1997 ҳастае ки судишфурӯши ҳам газ, ҳам бензин, гази Евро 4 ҳам дорад. объём мотораш 2 литра, коробкаш автоматаи садистояни мошин мега беҳтарин. мошин 4 та баллон, пачка, кондитсионер, электропакет, 1 сола ҳуҷҷат, хадовои кадаги, мошин як даст гаштаги аст. мошин ҳолати беҳтарин ва мошин дар дуруни шаҳр гаштаги. нархи мошина мега 52 000 мегем, бо муомилаи хуб ҳам мекунем ва мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри хуҷанди Бостонӣ да. 52 000 бо рақамошро занг занем, бо муомила дорад. якумаш рақамҳои TCL Indigo, ахираш 45, дуюмаш рақамҳои WhatsApp, ахираш 90 дӯстон азиз, яъне Вавилон WhatsApp, инашам кор мекунад. мошин баллон ҳам аз 100, краскаш радной, ҳамаи намуд комфорта дорад. 52 000 ҳастаи, бо муомилаи хуб дорад. дар комментария бисёр хоҳиш мекардам ки Toyota RAV4 шавай на дӯстон азиз, дар касои кадаги то ба мо равон кардан, мо ба шумо пешкаш кардем. маромад занг занем, бештар маълумоташа аз худашон гирем, бо муомила ва савдо дорад. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови хетчбек, светои бриз шампанс. соли 46-1997 ҳастае ки судишфурӯши бензини холӣ, умуман газа даги нест, тоқа бензини холӣ. объём мотори 6 литра, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 1 соли ровна дигар танировка дорад, аккумулятори, пачка, дискаҳои шапалок, чихол ва абс ҳам дорад. мошин мега беҳтарин ҳолат дорад. срочна мега сум дар кура мега бо нархи 42 000 сомон аст. нархи мошин бо ягон сум камтарак арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 42 000 сомон бадорон бо камтар муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафонаи прамои кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. хоб мошинча чоткаи танировка, 1 солаи ровна ва ҳуҷҷат 6 моҳ, аккумулятор, пачка, диска ва дӯстон азиз абс ҳам дорад. хоб нашод сумуш бо ягон сум мега муомила мекунед, садистояни мошин мега чоткаи. кадоми шумо даки маъқул аст, маромад метавонед ҳозир занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 21015 ҳастае ки мошини молодежни советский срочна. соли 2001 сол ҳастае ки судишфурӯш мегад газай, объём мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи, мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин обшуби хелае ки дасти як одамда гаштесае. коробка соз, мотор соз, хоб мошин гази холия, дискаҳошинам хеле престижае,
4 та балон 70% аст. Ходовой дӯстон азиз хай камтар ходовойш средня фора мекунем. خب ماشین خیلی در خونه میگه خوبه ای اوچات بروردگی از چون عزیز ماشین نمروش ترانزیت نه که نمروش هم هست نه که اوجه ای قید بروردگی کیلومترش میگه 6 ماه پیش میگه خریدیم اوبشین ماشین یک دو کمتر میلیج کرده دیگه ماجوش 100% ماشین میگه بین یاد سروش میگه سوم در کوره خب نرخ ماشین میگه 13000 میگیم بو ارزان میکنه و ماشین قرارداد در شهر دوشنبه پایتخت ده якумаш рақамои вавило дуюмаш рақамои нашам ҳаста намедонам тисел бошад обшим ахираш 39 имо ватсап дорад обшим ҳад рақамошон кор мекунад 13000 сомон аст бо муомила дорад мошин мегӯяд чоткаи мошине ки як даста хеле ки дар хона хуб аст хоб кадоми то ки мехарем бо муомилот маълумотатон азиз бештар маълумотои аниқша аз рақамошон гирем бениҳоят срочна бо савдо дорад мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ мошини боркаш аст ки Hyundai Porter 169 беҳтарин соли бори 2002 сол аст ки коробкаш механика мошин мегӯяд ҳолаташ бениҳоят хуб аст мошин мегӯяд нав краска кардагиай 4 та балон мегӯяд 80% ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз салон тоза кай мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат яъне ки мегирӣ фақат борта мекашӣ мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ Ленинский районда ва фурӯхта мешавад бо нархи 61000 сомонӣ ки бо агар харидори аниқ бошад камтар муомила мешавад яъне муомилаи хуб дорад якумаш рақамои мегафон тоҷикистон ахираш 29 дуюмаш рақамои россия кор мекунад ватсап ҳам дорад мошин ҳуҷҷатсоз дорад балон нав обшим краска нав кардаги аст тоқа суми холӣ алиш намешавад тоқа суми холӣ 61000 сомонӣ аст бо савдо дорад дар комментария бисёр хоҳиш мекардем ки Hyundai Porter 1 монем баъди шумо дӯстон бо мо равон кардам мо ба шумо ина пешкаш кардем метавонед худи ҳозир мақсад занг занед маълумотша гирен мошин мегӯяд ҳолаташ мегӯяд бениҳоят хуб аст марамат бо тамос гирифта аниқ карда гиред дӯстони азиз шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем пересечения границы акаи бекро шуморо аз территорияи Москва Московский област территорияи МК Садовод Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд мошинашон мошинаи комфортни ҳар рӯз рейс доранд мошинашон вайфай кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна хато меёрӣ рафта меоянд мошинашон чанд намуде ки метавонед мошинша интихоб кунед ки ҳар рӯз рейс доранд ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд дута рақама ҳад рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳадашда имо ватсап дорам мараматон азиз компания ака бегро ба шумо тавсия метавонед занг занед мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбати мо аст ки срочная аз территорияи Москва Volkswagen Polo свети сафед 69 хуб соли бори 2013 сол 34 бензин объем-мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин обшин ҳуҷҷат дорад балонош мегад ҳам летния ҳам зимния дӯстон азиз ходовойш хай более-менее дӯстон азиз яъне ки ходовойш более-менее ки мақсад ки запчастҳои ходовойша мега уже харидагем кадоме ки мошина мехарам қатиш метаем худаш рафта часпона ки запчастҳои ходовойша уже харидагем мегӯяд хоб мошин хай кондитсионер электропакет диска балон ҳамаш ҳолати корӣ ҳам зимни ҳам леди нархи мошин бардорон 440000 рубл аст бо муомилаи хуб дорад ва мошин қарор дорад дар Москвада хоб нашод сумуш мега бо муомилаи хуб дорад ин ҳамин рақамои Россия прамои кор мекунад дар рақамошон ватсап ҳам доранд ҳуҷҷат балон ҳам леди ҳам зимистон хоб дар Москва 440000 рубл аст яъне ки 440000 рубл бо савдои хуб дорад хоб кадометон агар мехаред маҳрамат на занг занед бештар маълумотои пурраша аз худашон гирем дӯстони азиз шумо дам агар амхали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маҳрамат сурат маълумотша роӣ кунем мо реклама мекунем лайка фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 аст баъдон ки Дубай соли бори 2008 сол 34 бензин объем мотораш 2.4 литр коробкаш автомат сайстари мошин мега созай хуб аст мошин мега ҳам танировкаш ҳам ҳуҷҷаташ мега то 21/02/2024 аст яъне ки то моҳи феврали баъдаи соли нав дӯстон азиз яъне ки намедонам тақрибан 7 моҳ мешавад 6 моҳ мешавад ҳуҷҷат дорад ҳам ҳуҷҷат ҳам танировка то моҳи феврал яъне ки ахири феврал
خب Camry دی دبی که دوستان عزیز خیلی سایستنش خوبه، تنظیم‌افکا، حجت، سالن توزه، کاندیسیونر، الکتروپاکت، همه نمود کامفورت اوبشیم. نرخ ماشین میگه 93,000 سومون است و ماشین قرار داره در شهر دوشنبه. خب خیلی اگر خریداری انیق باشه میگه معامله دوره میگه ماشین در نزد کاپوت با تلفن سودا نمیشود. خب کدام شما که خریداری انیق باشه رقمشون در پایین ویدیو مگافون هست، میتونید پراموی زنگ زنید، مشتری رفته از پیش ببینید و قطعی باش معامله کنید. مرحبا. هفتم ماشین فروشی مرسدس بنز سی کلاس است با درونک سچکای نمخل سویتو سالی برای 1995 سویچ فرش گاز بنزین ابیو موتور 8 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار داره. ماشین سروشنا میگه با ارزان میشه میگه نمخلی دوستان عزیز سایستنیه. خب ماشین میگه حالتی خوب داره نشد تنیروفکا حجتش اگه چی گفتگی نیست. خب 95 سال نرخ ماشین میگه 45,000 سومون است با معامله میکنه میگه و ماشین عین حال قرار دارد در شهر حصار با مقصد که معامله سودا دارد. خب این در رقمش است مگافون کدام شما که معقول باشد مرامت خودی حوزه زنگ زنید معلومات گیرین و از کدام مارک ماشینی که با شما لازم باشه در تگ کامنتر ما نویسین. ما در ویدیو آینده از فروشنده رو جدا کرده براتون پیشکش میکنیم. لایک فراموش نکنید، البته گذارین. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی. ماشین فروشی است که سروشنای واز 2104 ماشین молодежный советский. سال برایشش 2004 سال سوی فرش بنزین خولی ابیو موتورش 1.16 ای پریور میگه سوی باش، یعنی که موتور 1.16 ای لادا پریور. خب коробкаш مکانیکای ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار داره. ماشین دوستان عزیز ماشین میگه سایسن تنجی بده. اکرومترش میگه نوع سیدینیوش میگه ای لکسوزوی کدام نمود لکسوس اوبش سیدینیوش ایم خالی میگه چسبوندگیم الکتروپاکت ای. نرخ ماشین میگه 16,000 است. اگر خریداری انیق باشه یگان اصول میگه معامله میکنیم و ماشین عین حال در شهر دوشنبه ده 16,000 92,400 سال بنزین خولی رقمشون تیسل است. کدام شما در معقوله مرامت زنگ زنین. و دوستان عزیز یگان تکنیکا گو مول مقصد که یگان الاف اوبشین برای چیزی که رکلام داده باشه مرامت روی کنیم ما رکلام میکنیم. لایک ازن فراموش نکنید. همین سیلکای نواری ما رو در کدام سایت های بتونید سیلکاشا پادلساش کنیم. میگذاریم با نهم ماشین فروشی تویوتا کارولا د است که سویتوی سفید سال برایشش 2008 سال سوی فرش بنزین خولی ابیو موتور 6 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه یک ساله حجت دارد. خیلی نمرش ترانزیت شد داره اوبشیم استراچ اوبشیم ای ترانزیت شدچا گرفتگی ان. خب سویت سفید کاندیسیونر الکتروپاکت نرخ ماشین میگه 68,000 سومونی است برادران با یگان اصول معامله خیلی دوش کانتر سراپینا داشته коробкаш автомат. خب 68 سودا در نزد کاپوت ماشین در تریتوری شهر ده. خب رقمش است مگافون کدام شما که معقول است مرامت خودی حاضر زنگ زنید با باقی مونده معلومات گیرین و از کدام مارک ماشینی که میخرین مقصد معقولتون باشد در تگ ویدیو نویسین ما یافتیم در ویدیو آینده پیشکش میکنیم. فقط دوستان عزیز لایک فراموش نکنید، البته گذارید. میگذاریم با دهم ماشین فروشی اوپل وکترا آ سروشنا با نرخ ارزان سال برایشش 1993 سویچ فرش گاز بنزین ابیو موتور 6 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین میگه سوزای فقط همین کمودی رسولش همینه که خب میگه پرکلادکاش نمیگه کانتر او درو ماندگی است که او گرفتگی است او اوبشن اوجه ترک کرده. همین رسولش همین میتونه اگه هیله داشته باشه میکنین مقصد که همین خیلی سویبش ما کمودیش نیست دیگه ما دوست میگه سوزای. نرخ ماشین 10,000 سومون است با ارزان میشود. توقع سومی خولی میگه الیش پالیش نمیشود. 10,000 سومون 93 سال ماشین در تریتوری شهر حصار ده. این رقمشون مگافون است. کدام شما که مقصد که معقول تو باشه مرامت زنگ زنید بیشتر معلوماتای پوراش از خودشون گیرین. دوستان عزیز کدام تو که لایک نگذاشته باشین لایک گذارید و نواد پادلساش کنین. دوستان عزیز در واتساپ ایمو تو پادلساش کنین. خب چی ماشینی که در کار نایس پیشکش میکنیم این بود نوار امضای ما تو ویدیو